fa borre ba tshwanetse ba kgotladiwa ka seabe sa bone se le setona thata mo setšhabeng. Ya re dikgwetlho tse di amangwang le borre ga di a tshwanela go dira ekete borre ga bana boleng mo setšhabeng. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Borre kwa kgaolong ya Boteti ba rotloeditswe go tsaya boikarabelo jwa go lwantsha kgokgontsho mo setšhabeng. Se se bilwe ke dibui ka go farologana mo metshamekong ya kgwele ya dinao e leng rulagantswe ke lekgotla la borre la Boteti men's sector kwa Letlhakane. Sebastian Tebogo wa bega. Metshameko ya kgwele ya dinao ga se go itusa bodutu hela, mme e tebagantse le go kgobokanya borre go ta go ipelela letsatsi la bone ba le mmogo mo kgaolong ya Boteti ga mmogo le go buisana ka dikgang tse di ba amang. Dingwe tsa dikgang tse borre ba tsebisiwang ka tsone ke go nna ba amangwa le kgokgontsho e amang bomme le bana, mme ebile e le nngwe ya dikgang tse di tshwenyang mo lehatsheng leno. Gakologelwe jalo gore ke rona mo Setswaneng ba re dumelang jalo gore re sireletsa malapa a rona. Metshameko e se ka ra e tsaya hela e le motho le metshameko e le gore re emisa kgokgontsho, re rata basadi ba rona, re rata bothe bokgaitsedi a rona. Borre go a supagala gore ke rona batho ba e leng gore ha re tshwenyega kana re na le malwetse re bonya thata go ya ko sepateleng. Bana mo malapeng, bana ba rona ba lebile thata mo go rona, ba lebile thata mo go rona. Jaanong a re lekeng go thusana le bomme, re ba thuse mo kgodisong ya bana. Re santse re bona bomme ba bolawa, re santse re bona bomme ba betelelwa, re santse re bona bana ba ko tlase ga dingwaga ba dirisiwa ke borre ba dingwaga tse di ko godimo. Ba gaetso ke re yone kgang yone ke yone e dirang gore e re tshwanetse gore re be re ka celebrate hela re sa bue ka dikgang tse dingwe e be le gore ba gaetso ga gona ka re ka hetang ka teng. Borre ba kgothadiwa go hetola ka ga ba akanya ka teng le gone go hokotsa go iphitisa nnotagi gore ba kgone go henya kgokgontsho mo malapeng. It starts with us as men. Go simolla mo go lona ko lapeng le se le se rutang bana ba batang ba tswa ko tlase ka ha le lebelang motho wa mme le gore le mo tsayang. Tota ha o dirisa tagina kwa teng o bona go le shapo hela, o tshela sentle ebile o bone o na le mathata, le ha o kgalemela o bone mathata a teng. Ke tswa itemogela ke setse ke tlogetse gore di-effecte tsa go dirisa dio tse keng. Ke la advise gore sepe se le sejang se se letlelwa mme ke ha molaong le se je sentle, se se ka le senyetsa bokamoso, se se ka le senyetsa malapa, le nne shapo hela go nne sentle mo botshelong ba lona, o ithate le wena o le motho. Go netefatsa ga ba henya dikgwetlho tse ba kopanang natso, lekgotla la men's sector mo kgaolong ya Boteti le supile ga go le botlhokwa gore borre ba ikamanya le makalana a harologanyeng go kopa thuso tsa go ikaga sešwa mo go ka thusang go hedisa dikgwetlho tse ba kopanang natso. Sebastian Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Tona botsogo Dr. Dikoloti a re mahama wa melemo le dipilisi ke konokono mo botsogong jwa setšhaba, ka jalo go le botlhokwa gore bana le seabe ba tswelele ka go ema nokeng le go beeletsa mo go one. Tona Dikoloti o tlhalositse se kwa ditshupong tsa melemo tse di neng di rulagantswe ke ba Mmerswana Manoga Borone go boletse Mamboitshwarelo wa bega. Mohama wa melemo wa akaretsa ditsamaiso di le mmalwa di tshwana go batlisisa, go thabolla le go lemoga melemo e tlhokwang thata ke balwetse, go ritibatsa dithabi tse di ka tswa di ba gateletse. Mo dingwageng tse di 30 lekalana la Metswana le kailwe fa le nnile le seabe se segolo mo kgolong le kgatelopele ya mohama wa botsogo mono. As we look into the future, it is imperative that we continue to support and invest. Go ya pele go maleba go tswelela re beeletsa mo mohameng wa melemo. Puso ya lefatshe leno le yone e itamele go taka methale e ka rotloetsang kgolo, dithamo le go tlhomamisa gore dikomponi mo mohameng o di tswelela ka go gola. Re lemoga sente gore tšhaba e itsogileng ke konokono mo itsholelong ya lefatshe, fela seabe sa mohama wa melemo ke konokono mo go fitlheleleng seo. Are vital to achieving this goal.
Predominantly what we would maikaelelo a rona ka ditshupo tse ke go okela dikompone tse dišwa mono le go ntshetsa kwa ntle dithuto tsa bone go bonwa ke batho gore go nne le kgolo. Re tshwanelwa gape ke go tla ka dithuto le dithamo tse dišwa go tswa kwa mafatsheng a mangwe go di tisa mono. into Botswana. Ditshupo tse tsa melemo di neela baitsanape le batsayakarolo mo mogameng o sebaka sa go nna moriti o le mongwe go sekaseka diphetogo tse di teng le go tla ka ditharabololo tsa dikgwetlho tse di lebaneng mogama o. Well, the nice thing about coming to conferences like this, we did last year's one, and we're doing this year's one. Ga se lanta re tsenelela ditshupo tse le ngwaga o fetile re ne re lefa mme maikaelelo magolo ke go tla go kopana le ba bangwe go buisana ka dithuto tsa rona le go ithuta. With the pharmacy assistants and the owners of the pharmacies that are coming to this meeting to meet us, talk about our products. So we see more people wanting to learn more about the products and thus having a positive. Re bona batho ba le bantsi ba kgathegela go ithuta ka dithuto tsa rona mme seo se thusa gape mo go bapatseng dithuto tsa rona ka gore ba bo ba itse jaanong gore re na le eng. In general, this is just a perfect platform in terms of sales and the movement of our products. Moama o wa melemo ke nngwe ya e gola le go tabologa ka lebelo le kwa godimo e rotloediwa ke dipatlisiso tsa baitsanape lefatshe ka bophara. Fela lekalana le la Metswana le iketele sehuba go swaragana le a mangwe go itepatepanya le diphetogo tseo go tlhomamisa gore moama o wa melemo mono gae ga o salele kwa morago mo go tokafatseng botsogo. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Kgosi ya motse wa Inelegolo Kgosi ke amogetse Gubi o go tlile batsadi ba motse wa gagwe go itsheka-tsheka go emisa mokgwa wa go rontsha bana tshwanelo ya thuto ka go ba baya kwa merekeng ga mmogo le go emisa go kgontsho. O buile se jaaka mo letsatsing la ngwana wa Maafrika le le neng le ipelelwa kwa motseng wa Inelegolo no modimo wa Kapego. Letsatsi le la ngwana wa Moafrika le ipelelwa ngwaga le ngwaga gakologelwa bana ba ba neng ba lwela ditshwanelo tsa bone kwa lefatsheng la Aforika Borwa ka ngwaga wa 1976 ka nako ya mmuso wa tlhaolele. Letsatsi le le ne la simolola go ipelela semmuso ka ngwaga wa 1991 ke lekgotla la mahatshe a Afrika. Mo ipelelong letsatsi le Kgosi ke amogetse Gubi wa Inelegolo a ba supa a sa itumelele batsadi ba ba rontshang bana thuto ka go ba baya go merakeng. Nnile makgetho re lela tota ka bana go tshaba dikolo mo motseng bana ba rona go sa kgona go tswelela bana le dikeletso tsa bone hela tse di ba isang go le hihing. Ke rotloetsa batsadi gore ba tseye sebaka gore ba kwadise bana ebile ba ise bana gone go dithutong ba santse ba le bannye ko kresheng a se ka ra re bana ba rona ba sitwa a simolole thuto ko moding ba simolole thuto ko tlase. Maikaelelo magolo a letsatsi le ya boele go rotloetsa bana mo kgaolong eno go tsena sekolo. Tsatsi jeno maikaelelo a mangwe a rona gape ke gore re lebe ko morago re be re ipotse gore a mme re kgonne go le kae a mme ga re iphithele batsadi re na le bana ba ileng gore ga ba bangwe ba ya dikolong bone re santse re ba hithile ko morago ga mantlu ko merakeng kana ko kaihela bone ile ba ileng gore re ba ntshitse ba disa mme ga ba kgone gore ba ka ya ko dikolong gore le bone ba go exercise di-rights tsa bone. I don't see any change. His auntie would go at the men or Hasiechu, Hakehane, Chikwa as the common language. Mbeheri, I hope or Bazari, Shekalahari, Shesara, Lima Pueria in Kalahari. Yes, you have another Puel or Haheze Bazar. Letsatsi le la ngwana wa Moafrika le dirisiwa go supa bokao jwa dikeletso tsa bana ba Afrika le botlhokwa jwa go tshwaraganela isago ya bana ba kgaolo eno. Ke ka mo monongwaga thuto e le konokono mo go ipeleleng letsatsi le. Neo Modingwa, Botswana Television, Inelegolo. Wa lekgotla la tsa merero ya bana mo kgaolong ya Kgatleng Re Thobosabe a re ke nako ya gore go sekasekiwe tsamaiso ya thuto gore go ka tlhabololwa ga kae go e oketsa boleng. O buile se kwa Tisha jaaka gone go ipelela letsatsi la ngwana wa Maafrika le le neng le rulagantswe ke khansele ya Kgatleng Lizzy Class Kapego.
Fela jaaka go tlwaelesegile gore ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Seetebosigo ile malatsi a le 16 go ipelela letsatsi la ngwana mo Aforika, dikolo mo kgaolong ya Kgatleng di ne di ikukwantse go ipela ga mmogo se se le jwa le sekao sa kgatelopele mo maikaelelong a lefatshe leno a go fa bana botlhe thuto jaaka le tshwanelo ya bone go rutega. Education is not privilege. Mo Botswana thuto ke tshwanelo ya mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore seemo sa gago kgotsa kwa tswang teng go ntse jang. The circumstance they are and their financial status. Se se ra gona gore sa re gwetla re le bana ba Afrika gore re eme ka dinao go netefatsa gore thuto e re tshelang ke thuto e bopang ngwana o leng gore this child should be able to compete in the international arena. Thuto ye ke e leng gore re ka investa mo baneng ba rona. A ke thuto e leng gore ka re ka moso a be re ikgantsha ka bana ba rona. Re re ngwana ke o rutegile ke moengineere e bile re ikgantsha ka ene. A ke thuto e leng gore ka re ka moso ngwana ba kgona gore a tsene mo marketeng ka yone. Baithuti ba ne ba ntsha mahatlha a bone mabapi le ka fa ba iletsang thuto e ka tsamaisiwang ka teng gore ba tswelele ka go dira sentle mo dithutong tsa bone. This whole idea kgang ya gore kiteo ya bana mo dikolong e emiswe ke kgathanong le yone lo tla intshwarela mme fela bana ba tshwanetse ba itewa. Corporal punishment must be used. Ke na le tshwanelo ya go nna le leina le bonno jo bo siameng ebile gape gore re nne baeteledipele ba kamoso re tlhokana le thuto. Letsatsi le la ngwana mo Aforika le tshwanetse la dirisiwa go baakanya tsela thata re lebile seemo sa banana mo nakong eno go na le go ipelela tse di fetileng. Mo go tse dingwe khansele ya Kgatleng e ne ya bela baithuti ba ba gaisitseng dimpho e le tsela ya go ba rotloetsa go tswelela ba dira sentle. Lazy Class, BTV News, Atisha. wa itshwele dikgang tsa Botswana Television ra tswelela khansele ya gaborone e tshwaragane le sekolo sa ithutile ditiro sa Limpopo University of Creative Technology go fa babereki ba yone sebaka sa go ikoketsa dithuto le dikitso mo mehameng e farologaneng segolobogolo wa bogwebi fa bua kwa tirong ya go saena tumelano ya makalana a mabedi ya mogolwane kwa khanseleng e o re Phodiso Motsau o tlhalositse fa khansele ga mmogo le sekolo sa Limpopo di tla dirisana mmogo mo mohameng wa dikgwebo tse di potlana le gore sekolo seo se tlhatlhelele babereki ba khansele dithuto Thirimakgweng wa bega. Tumalano e tla rotloetsa go abelana maele le dikitso mo mererong ya tsa thuto gareng ga khansele le sekolo sa Limpopo. This MOU commits to work together more closely towards our common goal, the pursuit of the internalization of education. Each respective side will pursue. Tumalano e ke go itama go bereka ka thata mo mererong ya tsa thuto. Mathakore ka bobedi a tla rotloetsa go abelana dikitso mo mererong ya thuto. Institutions and individuals, the promotion of study opportunities, assistance to support study, and educational opportunities to those seeking information and scholarship. Khansele e itamile go tlhomamisa gore babereki ba yone ba nna le dikitso tse ba di tlhokang go itebaganya le dikgwetlho tse ba kopanang le tsone. No single organization, no matter how large or well endowed, can address future challenges by itself. In this area of globalization and interdependency, cooperative partnerships with other institutions. Ga gona le kanana lepe le le ka ikemelang fela ka bonosi bogolo jang fa go lebaganwe le dikgwetlho go dirisana ga makalana ke selo sa botlhokwa. Two institutions today symbolizes a partnership which we believe will lead to many new joint initiatives that produces new synergies and add academic value for both institutions in the years ahead. Dithuto tse di tla rulagangwa go ya ka fa babereki ba di tlhokang ka teng. The university will collaborate with Gaborone City Council to offer training opportunities aimed at enhancing the prospect of youth in Gaborone
and importantly, facilitate joint. Sekolo se tla tshwaragana le khansele go thusa go fa babereki ba khansele dikitso bogolo jang mo go tsa kgwebo. Committed to offering Gaborone City Council 10 complimentary scholarships annually for in-service employees to enroll in our specialized training courses. Dithuto tse di tla akaretsa mehama e farologaneng ya itsholelo. Thiri Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Lenaneo la go dirisa maranyane le go rutiwa ka diteme tsa batsadi mo dikolong le tlhalosiwa fa le thusa thata mo tlhabololong ya thuto mo lefatsheng leno. Se se builwe ke mothusa tona wa thuto le tlhabolodikitso re Obrile Saso kwa moletlong wa go abela baithuti ba ba dirileng sentle mo kgaolong ya Mahalape West Dimpho. Moletlo o no rulagantswe ke ofisi ya mopalamento wa Mahalape West re David Ser. Love Mo Mario Kapego. Kgaolo ya Mahalape West ina le dikolo di le 14 tse di potana di le 10 le tse di kgolwane di le 4. Morago ga go bona ha maduo a dikolo mo kgaolo ya gagwe a wela tase mopalamente wa kgaolo Red David Tsire o na simolodisa moleto wa go abela baithuti le barutabana ba ba tokafaditse maduo a bone ka selo sa 10% kana go heta. Batho ba bothe ka boraro ba ne ba wetse mo seelong se se beilweng ke mo palamente gore ha o ka godisa matshwao ka 10% re ta go hampho e leng gore ke 1000 pula le setankana re tlo go diha gompieno jana. Jaanong the reason why re tile mo Nthompe ke gore Nthompe ke yone ntshang serota mo go tse di dirileng botoka go ya ka seelo se se beilweng ke mo palamente ke sone se Nthompe re leng ha me kana ka maikelelo ha gongwe go ete go to the most improved school go ta go to tse se le sengwa hela se se go godimo me re ne ra tsa tshwetso ya gore dikweletsotlhe mo nongwaga tsone tse tharotse ra go di ha dimpho tsotlhe ka boraro. Ba lephata la thuto ba supa ha ba emanoke maiteko a gona jana ka ebile jaanong ba simoloditse tiriso ya maranyane le go ruta ka diteme tsa merafe mo dikolong tse di potana. Director of Ceremonies, my ministry has embarked on an outcome-based education for our children to be equipped with skills, competencies. Lephata la thuto le mo mosepeleng wa go netefatsa gore bana ba dikolo ba hiwa thuto ya maemo a ntlha gore ba kgone go bereka ditiro tse ba di thopang ga ba setse ba godile. Re simolotse gape go ruta bana diteme tse di farologaneng e le tsela nngwe ya go baakanyetsa bana isago ente. Dikhomphiutha tse di filweng bana ba sekolo mo ngwageng o fetileng di setse di onetse ebile bangwe ba bana ba sa di busa. Re le lephata la thuto re kopa baithuti le barutabana gore ba tlhokomele dikhomphiutara tse gore ba batang ko morago le bone ba kgone ba di dirise. To help change the mindset of our children, make them realize that we need to take care of these gadgets for other generations to come. Bao ba banetsweng dietsele tsa go dira bonte ba supile ha boinelo le go thwagalela tiro ya bone ya sekolo e le sone sephiri sa go ntsha maduo a botoka. The secret behind, I would say, is just the Almighty Lord for. Sephiri sa katego ya me ke go baya tsotlhe mo modimong. Thotloetso e ke e tsayang mo barutabaneng botsadi le balekane ba me le yone e nthusa fela thata gore ke bone maduo a mante mo sekolong. Made me come this far, and I'm so very thankful for that. Se se neng se mperekela thata hela nkare ke hard work. I worked very hard. I put in extra hours. Le ke dirisanya thata le barutabana ba ka ke make sure gore ke nna le ka ha eleng gore ke tsa tiro ntsi mo go bone ba ntshwaela ba boela go gonna. Tota se phirisa me ke go bereka le bana closely. Ke ba thathella ke ba kopa gore re nne le di extra lessons. Gape le go bereka le ba ke bereka le bone mo lephateng la chemistry ko Madiba Senior re bereka mmogo re thusana bana, so that gives us yone tšhono ya gore bana ba rona ba kgona go tlhaloganya subject mme ba ipaakanyetsa dithathobo re ipaakanyetsa bana ba rona dithathobo thata. Moleto wa go abela baithuti le dikolo tsa kgaolo ya Mahalape West o simolotse ka ngwaga wa 2022 mme monongwaga o tshwara jana e le wa boraro. Love Mo Mario, BTV News, Mahalape.
Khamphane ya ditlhaeletsano ya Orange Botswana ya abetse sekolo se se botlana sa Butale kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba didirisiwa tsa maranyane go thusa sekolo go tokafatsa ka fa ba rutang bana ka teng. Dimpho tseo di ne di akaretsa di-tablets di 50 gareng ga tse dingwe. Fa ba dimpho tseo motshwarela mookamedi wa Orange Botswana Re Gobempai o tlhalositse fa ba ikaeletse go godisa tiriso ya maranyane mo dikolong gore baithuti ba ba mo metseng ba lekane ka dikitso fela le ba ba kwa ditoropong. Abigail Madorobo wa pega. Lenaneo la go leka go rotloetsa tiriso ya maranyane mo dikolong le le rotloediwang ke khamphane ya Orange Botswana Foundation le tsweletswe ka go amogelwa ka tatsopedi. Ka fa tlase ga lenaneo le, khamphane ya ditlhaeletsano ya Orange e abela dikolo di dirisiwa tsa maranyane go di dirisa mo dithutong tsa bone gore baithuti ba ba kgakala le ditoropo le bone ba tshwane fela le ba bangwe ka dikitso mabapi le dithuto tsa bone. Re eletsa gore ngwana mongwe le mongwe yo mo Botswana a tshwane le ngwana mongwe le mongwe yo ko toropong. Re bone go tshwanela gore re tsise di-tablets mo sekolong sa Butale Primary School. Bana ba ba kwano ba tla kgona go kanya maranyane, ba tla kgona go dira tsotlhe tse di kgona go dira ke bana ba kwa Gaborone. Re motlotlogela thata gore re bo re le mo sekolong sa bo 79 re ntse re dira jaana. Ba mo mono ono ga tautona wa the reset and reclaim agenda. Mindset change ba hetotse gore the way ba dirang ka teng. Ba hetotse gore ba tswehela mo gore re na re ba dira madi re batla go le sende di SMS le letse re dire madi. Ba changitse the mindset ba re abela le rona. Sa be di ba tsere yona digitalization ka twa ba tsere khanya digitalization gore ba bona gore ba itsela go godimo gore ba tsene mo dikolong ba tsise maranyane ke yone digitalization gore maranyane ya khona go thuse bana ba sekolo a thuse matitšhara a dire tiro ya matitšhara ene motho. Khamphane ya Orange Botswana e lebogela go thabolola thuto mo dikolong ka tiriso ya maranyane. Ne re tsile go amogela maranyane di-tablets le di-laptop tse tabeng di dirisiwa ke baithuti le matitšhara go leka go tlhabolola ka gare gang bana thuto ka teng. Se se botlhokwa thata ka gore mo bogompienong bana ba ntse ba ga gongwe ba sa kgone go ithuta sentle ka gore mo malatsing a dilo ka bontsi re di hitela mo maranyaneng. I am sincerely grateful to Orange Botswana for being such. Ke leboga khamphane ya Orange Botswana go ba bone go le maleba go tokafatsa thuto ya rona. In it important to promote our education. Dimpho tse di solofetse go thabolola thuto le ka fa go rutiwang ka teng mo sekolong sa Butale le go fa baithuti dikitso tsa maranyane tse ba tla di dirisa mo ditirong tsa bone. Bogogi jwa sekolo bo gwethilwe go tlhokomela dimpho gore di tle di thuse go tokafatsa thuto mo sekolong sa bone. Abigail Madorobo, BTV News, Butale. Batlokwa ba kgoletswe go bona thobo e nametsang lentswangwa gaono dipula di nile buitsana go ralla lefatshe leno ka kgolo e o dirilwe ke kgosi ya batlokwa kgosi puso Gaborone kwa moletlong wa dikgafela o neng o tshwere kwa Tlokwe Maabane. Mojadi Mokibelo o na le ko se ya bo e le borre le bomme ba batlokwa jaaka ba ne ba supa boitumelo jaaka ba ne ba ile go rola thobo hapele ha kgosi ya bone le mohumagadi wa gagwe. Dikgafela tse di ta jaana morago hela ga gore kgosikgolo a boletse letsema ngwago hitileng ka kgwedi ya Lwetse mme mosong ono ba bo ba lebogela go bo ba bolaile thobo monongwaga. Ke thulaganyo e leng gore e amana le thulaganyo e la letsema ka nako ya letsema wa bo lebeletse gore o solofetse gore modimo a nese pula e ka kololetsa lefatshe ga nna bokgola gore mabele le dijalo tse dingwe tsa gago di tle di kgone gore di tswe. Ra be re lebile le mo badimong ba rona gore ba re nesetse e pula ka re itse Motswana e le motho yo go dumelang mo modimong e le motho yo o solofelang. Gompieno re tsile go ipela. Batlokwa ba galeleditswe go bo ba santse ba tshegeditse ngwao ya bone. Ba be tse ba bua about the principles and values di mo go ene ngwao mme ga re di hitisetsa go baneng ba be dira go boloka sone setšhaba sa rona ya ka kgosi ya nako ya gore setšhaba e sena ngwao ke mo ka neng e le setšhaba e suleng
bangwe ba ba neng ba tsene mo letoo ba supa ha e le itosobodutu mo go bone. Ke santha ke tsena mo letoo mme ke itumeletse ditiragalo tsotlhe mo letsatsi le. Nice day. I'm here at the Dikgafela ceremony. Ke itumeletse mo letoo mme ke ithutile le ka dijo tse dintsi tse di harologaneng. Able to learn about new foods I've never seen before. Rata di ka re robile ka ha go ntseng ka teng boitumelo jo bo dirilweng ke kgosi le mohumagadi wa gagwe le badimo ba motso ba le bogile. Batswana ka kakaretso ba kgwethilwe go ipelahatsa ka meleto e tshwana le e ka e kaya se ba leng sone go ya ka dingwao tsa bone tse di harologaneng. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Re ba phegelana teng ha tsa nako ya bosupa go segonko o emise jaro go gonela tsa metshameko ga itsere ka dumela Samoka ke dumela gore wa tsoga rights ke tsogile sentle re wetsa beke tota ke mahelo a beke tse la bohelo la beke ka moserisi mo la beke ntšha mme ke dumela gore weekend e kana mahelo a beke a na tshweretse dintsi o re tshwaretseng ka ba maru rights weekend ne re tshwaretse go le go ntsi rights re bile tsone tsa Orange FA Cup maabane ne le tsone di finals mme gompieno re tla bentse re le tsharabolela re phuthulela mephutholana gone gore Orange FA Cup e tsamaile re tshwara ka tselentseng jang re lebile bone batshameki ba ile gore ba dirile bontle mo one kgaiseno ga mmogo le bone bakatisi ba dirile bontle jalo ba tla bantse re ba lemoga ka tselentseng a tsharabologa kgaisedi aka tla ka go leboge o lebile Samoka mme ke re modumoetse je tle jaaka sa tlhalositse o fano ke go segonkwe e o tla mga gona la dikgantsa motshameko e tsela botsona e le tsa Botswana tonight mme ke gore lotlhe a re tsena mo go tsena re simolole ka digogang kwa pele Setlhopha sa Foreigners Affairs se fentse sa The Badger BOT 1817 go gapa bomampodi ja borre mo kgaisanong ya basketball ya Classic Hoops 3x3 fa le tlhakore la bommelone le fentswe ke setlhopha sa Gaborone Drills se le sone se fentseng sa BOT Honey Badger ka 1817 kgaisano e ne e tshwaretswe ko mabaleng a University ya Botswana Victoria Duncan o go soletse dintlha mo letlhakore la borre setlhopha sa Foreigners Affairs se simolotse ka go fenya metshameko ya sone yotlhe metlhano go fetela ko dikota finaleng ko ba neng ba fapa Hawks BW ka 19-6 go iponela phatlhako se ka makgalakgang gone ko ba kgona go padimola Team SA ka 21-9 go ya ko makgalakgang setlhopha sa setšhaba sa The Badgers ka fa letlhakore le lengwe se gorogile ko makgalakganyeng ao ka go fenya metshameko e mene mo go e metlhano go fetela ko dikota finaleng ko ba neng ba garasonya Green Knights ka 14-5 le go iponela phatlhako se ka makgalakgang go se ka makgalakgang ba fapa setlhopha sa Stir Fry ka dibaskete tse 20 go tse 17 mo letlhakore la bomme Gaborone Drills ba fetogile ba fenyi ka go fenya setlhopha sa setšhaba sa BOT Honey Badger 1817 Drills ba fentse metshameko e le tlhano mo go e merataro mme ba fetela ko se ka makgalakgang ko ba neng ba kgwathisa Bing Bong ka 15-6 Honey Badger bone ba kgonne go fenya e le tlhano mo go e merataro mme ya re go se ka makgalakgang ba garasonya Dynamites ka dibaskete tse 20 go tse 3 kgaisano e ne e tsenwe ke ditlhopha tsa basketball di le 33 ba phadisana mo matlhakoring a bomme le borre ga mmogo le la basimane ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 10 le bofera bongwe kgaisano e ne e dirisiwa gape ke lekgotla la Botswana Basketball Association go baakanyetsa ditlhopha tikologo ya bobedi ya league e santseng e ile boikhutsong le go tlhokoletsa ditlhopha tsa bomme le borre tsa setšhaba kgaisano ya Runball 3x3 e tla tshegetswang kgwedi eno e fifing ko Reunion Island Victoria Duncan PTV Sport Gaborone re sa le fo motshameka pele wa setlhopha sa Jwaneng Galaxy Daniel Musendanwi o letse a tlhophilwe jaaka motshameki yo gaisitseng wa kgaisano ya Orange FA Cup ya monongwaga kwa ka bodietseleng e neng ya tshwarwa morago ga motshameko wa makgaolakgang a rutlwe go le gontsi ka katlego kgakole Musendami yo tlholagang kwa Zimbabwe o gapile tlotla eo moraga go nna le paka entle ya 2023-2024 e mo go yona fentseng league le go nosa dinno tse pedi mo kgaisanong ya Orange FA Cup tsa di twisitseng banna ba go toropong ya Jwaneng go iphitlhela ba le kwa makgaolakganyeng a kgaisano eo e ba e fentseng maabane le ka wana leo le ne la phuphuthwa legetla ka madi a kana ka 50,000 pula I tried by all means, but first of all I want to thank my teammates because they are the ones that ke berekile ka thata go fitlha fa ke leng teng mme ke leboga batshameki bakatisi le boeteledipele jwa setlhopha ke monokeng e ba emphileng gore be ke le fa ke leng teng gompieno Galaxy. I'm very happy for the management, everyone
for helping us. So I'm very happy for today. Setlhopha sa Galaxy se ne sa gapa ditlotla tse dingwe tsa mokatisi yo gaisitseng e fentsweng ke Morana Ramorebodi le ya motshwaradino yo gaisitsweng e phamotsweng ke go itswane Phoko. Motshwaradino yo wa pele wa Gaborone United o ne a fenya tlotla eo lekgetho la bone ka tatelano. Ramorebodi o na iponna madi a kana ka 20,000 pula fa Phoko lene a boetse gae ka 20,000 pula. Sephiri tota la ke gore tota ke go bereka thata go lebaleng tota to focus, to do everything your best. Ke tsala tota la to come to this final tota ish ne le e butumela bo go godimo hape ka gore ha se lantha ke tshameka final tota ne se ke prepare le gore anything se se ka iragalang tota la I can win and orape I can win. But he was mentally strong to me in my side and tota la ke tla go leboga my coach and my family and my players to give me motivation and my supporters tsa Galaxy. Tlotla tse dingwe e le ya monosadino yo gaisitseng e fentswe ke Onkabetse Makgantai wa Traffic le Bakang Makgoloke wa Motaung Young Strikers ba kgaogana jalo 30,000 pula. Ya motsamaisa motshameko yo gaisitseng e phamotswa ke Thabang ke Tshabile a tsaya 20,000 pula. Ya mothusa motsamaisa motshameko yone e tserwe ke Benjamin Mankanku mme le ene a tswiwa ka 20,000 pula. Tlotla e neng e le magorogo masha mo kgaisanong eo ya molatedi yo gaisitseng wa kgaisano e fentswe ke ka go Audrey wa Presence 11 yo neng a imatswa ka 10,000 pula. Katlego Kgakole, BTV Sport. Fartswelela mo metshamekong yang Habe Regional Football Association ya go tswamang go tsena mang ke gore playoffs se tlhopha sa Gumarian Stars se parimotse sa Maun United Terrace ka dino tse pedi go lefela mo motshamekong wa ntlha. Se tlhopha se fenyang mo metshamekong e se tlamela kgaolo yang Habe kwa Northern Promotional Playoffs se di tla tshamekelwang kwa Maung. Tani Tsukuru go tsheletse dintlha. Mo motshamekong o balatedi ba neng ba akanya gore o ka thatafalla Gumarian Stars ya Stars e kgonne go itseela dintlha tse tharo morago ga go nota sa Maun United Terrace ka dino tse pedi go lefela. Setlhopha sa Young Stars se ne se le majato mo karolong ya ntlha ya motshameko o simolotseng ka lebelo le le go godimo jaaka ditlhopha ka bobedi di ne di ipatala phenyo. Ya re karolo ya ntlha ya tsamaile metsotso e le 40 le tswa mo Yambo a bona phatla mme a nosa nno ya ntlha go fa Young Stars ketapele ya nno go lefela ka nako ya go ikhutsa. Ya re ditlhopha di boa kwa nakong ya go ikhutsa motshameka morago wa Young Stars a tshameka wa Maun United Terrace makgwakgwa mo karolong e kotsi mme motshwara diphala a neela setlhopha sa Maun penalty e ileng ya sireletswa ke motshwara dinno wa Young Stars Innocent Boitumelo. Motshameki wa setlhopha sa Gumarian Stars Kupenda Kambindo o na bona phatla ka motsotso wa bo 52 mme a kgarakgatsa letloa go bonela setlhopha sa gagwe nno ya bobedi ya motshameko. We lost the game because of our mistakes. Some listen, my well played, but we miss our chances. If we miss our chances, team going to be great chance to be there to convert. So we miss the chance on 3 or 4 chances. Then I be able to chance to be. We're going to convert. We're going to. That's what that's going on here. But I didn't hear because now we're going to convert. So you are playing against something like what but back to the drawing board that we can't get a carbon or me. This is a car because never really put it in solutions. Thanks for my boys for getting the 3 points. It's a lot of children for country. Play of all out and because we come up compact to come around and try to keep it. Yeah, so if you give me one me, it's a we'll try to use the same approach, but we'll try to bring more fresh legs. But it's 2 games in a short space of time. So obviously, fatigue. Some of them are fatigue. Make changes there. Setlhopha sa Gumarian Stars se tla tshameka le setlhopha se se tla fenya mo motshamekong wa bofelo wa letsatsi go bona Mampudi wa kgaolo yang Habe. Tiny Tshukudu, BTV Sport, Shakawe. Mega gore ya lo di khantsa metshameko tsa Botswana Tonight di wela ka tselentsi jalwetso a re bo re kopane khanteng jana kana kwa bofera bongwe ja ka tla go dinela ka puo ya seeng mme ke re wetso tle a re tswelele re ntse re tshwere mono mogolo ba gore re change dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro mme ka seno sebaka a re lebelle ditlhogo gape le o lebile sa moka raitso tla ke go leboga a re kopane khantele kana kwa bofera bongwe a re re kopane khante jana o lebile wetso a re pele di khutlisa re kgakoletse neng di itlhomile kwa setlhoeng
dikereke di na le seabe se segolo thata mo go feng bokaedi le go aga borre le bana ba basimane ba ba nang le boikarabelo. Batsadi ba motse wa Inalegolo ba rotloeditswe go itsheka-tsheka go emisa mokgwa wa go rontsha bana tshwanelo ya thuto. Batlokwa ba rotloeditswe go tswelela ba tshegetsa ngwao ya bone. Weso mo orenyene re go tshwaretsegela dilekalo ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bo sa tswelela o na le rona dipuisanyo tsa thulaganyo ya Botswana Tonight di a tswelela. Bagaetsho madume nka mogela ka seemo sa loapi na ke khumo se sa monaka maitsebeng ano maru a bonala mafelo mangwe a go botlhaba tsatsi jwa lefatshe leno dikgaolo tse dingwe tsa lefatshe leno tsone sa ntse go apogile ka tsatsi la mosopolo gore soletse go bona le dibata tsa maru kong habe gantsi ga mogo le kgaolo a kgalagadi dikgaolo tse dingwe tsa lefatshe leno tsone go tla thiba ka bontlhabong mo moswaro soletse diktatse go le tse di mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa kgaolo a le gare mokone botlhaba ga mogo le kgaolo a tshobe soletse ga di sa selekanya sa botsidi jo magareng ga boraro go go bosupa ko mafelo mangwe a go borwa jwa kgaolo a le gare kong habe ga mogo le bokone jwa kgaolo a le gare soletse go itwatsa go le tsiditsana mme tla re mo tsamanya letsatsi go tla itwatsa go le mololo mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare ga mogo le bokone botlhaba re soletse ga di sa selekanya sa 22 go go 24 dikgaolo tsang habe ga mogo le kgaolo a tshobe go tla itwatsa go le bothito mme a re leba ditoropo dingwe mo borwa jwa Aforika re soletse go bona dibata tsa maru ko Port Elizabeth mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Maseru ga mogo le ko Cape Town go tla bo go apogile ko Johannesburg le Upington go tla tswelela go bona la dibata tsa maru ko Lusaka le Harare mme go thiba ka bontlhabongwe ko Beira ga mogo le ko Antananarivo re soletse go bona le dibata tsa maru ko Dar es Salaam Blantyre ga mogo le ko Luanda mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Kinshasa ke sone seemo sa loapi a ne boroko.